cang omah tunangan jak yen nih bu ngaling lanang bapak cang mati. Serius? Pedang najak mulai ngauhang Oke, geng riawak gitu. Riwayat. Aku cak emosi cang cang emosi. Nah, dari siji Mekara awak pada mangku ngoyong panci. Sabar. Lek. Kayaknya nih. Ini tuh cang siap, cang ibu. Harus sabar, gak dua wak menyamuk. Cing, Nanang. Tadi bisa mati Nanang Cing. Kan ajak mulai ngauhan pedang nih. Teguh nanang cang di kamar. Nyento cang, ye, nyen aja. Iya, kata ya. Nyento ngap tunang nih. Kita bertawang dia bencong. Begitu semangat cang kan cang lah WC. Oh, Ngencel lah bapak cang di depan cang iya cak milu bu di samping ni ngencel mejujo milu ngencel langsung bapak cang mimi ratu bah boleh nganto bapak cang langsung mati langsung cerai cang sud pokoknya kita putus hari ini karena kita sama-sama ngigelang baris gede saling kotek Mana ya Baris